Alangabanye siyokuka ngabanye inkosi impela ngiyemboni iqoka kahle khole bangeni isimpele tewine kangeni ilala wakho khole ndindarashe ulala wakho lokuthemba sanibonani bafowethu nibingelelo Jaiva Zimnike mfowami sofundisa ngafundile bafowethu ngomhla ka-30 intaba ibekelwa amazolo sicela siphumeni ngobuningi bethu nangothi lethu siyohlasela sonke lapha amabhida sibone ukuthi yini lezoyenziwa lapha Maskandi siyacela ke bafowethu ulishayela icelo ngumfoko kamcineka wathi uyacela zonke insizwa nezintombi ziphume khothi lazo nangobuningi bazo nami ngoJaiva Zimnike ngiyanicela bafowethu ozani nizoseseka kuImpucuzeko so besenza nje into ezimnandi akekho zobe khomba umunye ehlweni esiyobe sikwenza kuzobe kujabulisa nini ngicela sidibane khona ngomhla ka-30 Sanibonani bafowethu nibingelelwa Indoni bathi ishinga intokazi yale empangeni edlala ushuni wensizwa. Cha ngithi bafowethu ngiqinisekise ngithi futhi ngimeme. Ngithi angihlabe ngolawula ukuthi phela mhla ka-30 yilo lelo suku olukhulu sike Impucuzeko lapha eMabhida. Bafowethu phumani ngomningi abantu abayitholela amathikithi. Khumbula igeneral yethu i150 kuphela. Besihambe ubukela abaculi abaningi insizwa nezintokazi ezobe ibulalana ngengoma lapha. Bafowethu asiphumeni ngomningi bethu siyoseka umculo wethu Maskandi. Azobe khona amaciki eshintshana edlala nje kuyobe kumnandi mhla ka-30 kwiMpucuzeko bafowethu niyoyibonela Indoni idlala bukhoma ushameni
mina ngeke ngilalela abantu isiphiwo somuntu ngeke usenzilo into yomuntu ngeke uyenzilo fela abantu bahlale bekhuluma mina ngeke ngilalela abantu isiphiwo somuntu ngeke usenzilo into yomuntu ngeke uyenzilo fela abantu bahlale bekhuluma mina ngeke ngilalela abantu Obushita tanose bamba bayalasuta bayengena bahlale bekhuluma lapho yena nabazelutho lapho obushita tanose bamba